Pozdrav svima, ja sam Miroslav Landekar, član Središnje uprave Hrvatskog kulturnog društva Napredak i govorit ću vam o uvjetima rada u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Udruženja poslodavaca, plaće u Bosni i Hercegovini mogli bi rasti maksimalno do 20% u idućih nekoliko godina uz uvjet da država smanji poreze i rastereti cijenu rada. U međuvremenu dok se to dogodi, tisuće radnika nezadovoljni uvjetima rada i niskim plaćama napuštaju državu i egzistenciju traže u zemljama Europske unije. Sve je prisutniji trend odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine. Nažalost, to nije kao što je bilo 60. godina da su išli pojedinci, danas idu čitave obitelji. Kao razlog odlaska mnogi navode besperspektivnost i odsustvo bilo kakve nade da se stanje u Bosni i Hercegovini, prije svega u ekonomskom pogledu, može uskoro promijeniti. Nažalost, činjenica je da Bosnu i Hercegovinu napuštaju i oni koji rade. A kao razlog ističu vrlo loše uvjete rada i niske plaće. Logično je da ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine kad znamo u kakvim uvjetima rade i da je plaća u prosjeku od 300 do 400 eura samo. Dobro ste čuli, 300 do 400 eura. Plaće uglavnom rastu onima koji se finansiraju iz proračuna. I to naravno stvara nezadovoljstvo i jaz između onih koji rade u realnom sektoru po 12 sati dnevno za 300 do 400 eura i onih koji rade na proračunu koji imaju možda čak i duplo veću plaću od 600 do 800 eura. Ono što je evidentno da stanovništvo iz Bosne i Hercegovine odlazi, taj trend se povećava, ali ne postoji politička volja da se on smanji. Kao primjer radnika s lošim primanjima, uvjetima rada u javnom prostoru često se navode uposlenici u trgovini i uslužnim djelatnostima. Prema podacima Sindikata trgovine i Udruženja uslužnih djelatnosti, koji ima 12.000 članova, prosječna plaća je 280 eura. Činjenica je trgovine kao jedina djelatnost u realnom sektoru koje su uopće otvaraju radna mjesta. Plaća su upravo vrlo različitim i vrlo čestim lošim uvjetima rada koju možemo vidjeti od jednog do drugog tržišnog lanca kao i malim trgovinama. Radno vrijeme u prosjeku je 42 sata tjedno. Radni tjedan je od 6 do 7 tjedan je 6 do 7 sati. Naravno, ova situacija je u firmama u kojima postoji sindikat, jer većina firmi ne postoji, odnosno nemaju sindikata, niti je radnicima dozvoljeno sindikalno organiziranje, iako je to jedno od temeljnih ljudskih prava. Radnici u takvim firmama rade često bez jednog slobodnog dana, ili ga imaju u 15 dana. U principu ne rade jer sljedeći tjedan rade 2 smjene, dok se, na primjer, njihova kolegica ili kolega odmaraju. Čak u firmama gdje djeluje sindikat i gdje imamo dobar socijalni dijalog, radnicima se prekovremeni rad kompenzira slobodnim danima, a ne novcem. Znači, ukoliko ste radili mimo vremena ne dobijate novac, nego dobijate slobodan dan. Ono što je definitivno činjenica da ova situacija zavisi od poslovođa u objektima koji, ako žele i ako imaju dobar odnos sa svojim kolegicama i kolegama, pronađu način da prekovremeno radno vrijeme nema, dok tamo gdje je poslovođa osoba koja terorizira svoje kolege, evidentno da nije u stanju voditi objekat, a da to ne bude na štetu radnika. Na pitanje
Doživljavaju li radnici mobbing na poslu? Prema podacima sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti u Bosni i Hercegovini, od ukupno 305 slučajeva kršenja prava radnika, koliko su zaprimili i obradili u 2017. godini, u 96 slučajeva je mobbing, znači skoro trećina. Riječ je najčešće o oblicima verbalnog nasilja, 71%, i prijetnji po život i zdravlje, 21%. U ovoj godini zaprimili su 2% slučajeva jednog novog oblika mobbinga, a to je mobbing zbog dobi, pri čemu se upravo radnice starije od 55 godina to doživljavaju kao mobbing. Ono što je pozitivno je da je broj riješenih slučajeva u korist radnika raste iz godine u godinu i u ovoj godini bilo je 64%, dok je u 2015. taj postotak bio skoro duplo manji ili 37%, što dokazuje da radnici sve više prepoznaju mobbing i način borbe protiv njega. Ono što je s druge strane problematično, što nijedan od navedenih slučajeva nije riješen korištenjem neke konvencionalne metode zaštite radničkih prava, instrumenata, sudski spor, inspekcija, ured ombudsmana, već isključivo izravnih pregovora s poslodavcem, pri čemu se vrlo često koriste i mediji kao potpora i pomoć. Međutim, postoje zaista svijetli primjeri gdje se vrednuje rad i gdje se problemi rješavaju dijalogom. Tako je sindikat u 2017. godini potpisao i kolektivni ugovor, prvi za privatni sektor trgovine, što bi trebalo bar djelimično urediti radne odnose u ovom sektoru koji nosi vrlo negativan epitet sektora u kojem vlada pravna anarhija. Ono s čim se Bosna i Hercegovina također susreće da iz države odlaze i prosvjetni radnici. Činjenica je da se oni finansiraju iz proračuna, ali također nisu zadovoljni visinom svoje plaće. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja u Federaciji Bosne i Hercegovine ističe kako ne mogu biti zadovoljni kompletnom situacijom, imajući u vidu prosječnu plaću u obrazovanju, jer riječ o nastavnom kadru koji je visoko obrazovan, na razini polovine potrošačke korpe, pa čak i onim županijama je niža, jer je, nažalost, obrazovanje u Bosni i Hercegovini u Federaciji na razini kantona, a ne na razini države, kao što je to svugdje. Naravno, postavlja se pitanje je li moguće očekivati rast plaća u prosvjeti, ako znamo da one prvo moraju rasti u realnom sektoru. Jer bez stvaranja viška vrijednosti ne postoji mogućnost za povećanje plaća u javnom. To je sustav spojenih posuda. Bez rasta plaća u realnom sektoru neće biti ni rasta u javnom sektoru. Imajući u vidu investicije koje, nažalost, stižu vrlo sporo, a koju samo vidi vlast, onda ne možemo biti optimisti za dešavanja u idućem razdoblju. Ono što iz sindikata ističu jeste da se prosvjetni radnici, proizvodni radnici, odnosno da oni nisu klasični javni sektor, jer proizvode ljude koji sutra biti spremni da doprinesu i da budu na korist društvu. Nažalost, i oni odlaze iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, država se maćehinski odnosi da ne radi ništa da zadrži te ljude. U obrazovanju se mora voditi računa da se očuvaju radna mjesta, jer odlazak roditelja podrazumijeva odlazak cjelokupnih obitelji, što dovodi do smanjenog upisa učenika.
To je posebno izraženo u 3 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, a same vlade županija nisu u poziciji da vode stratešku politiku i prinuđeni su da poštuju instance viših razina. Same vlade županije nisu u poziciji da bi izvajale stratešku politiku, so prisiljene da spoštujejo instance višjih ravni. Jedan dio prosvjetnih radnika odlazi iz BiH jer su nezadovoljni svojim radnopravnim statusom. Ukoliko znamo da početnik u Austriji ima satnicu za 9 eura, onda je svima jasno zbog čega oni odlaze. Da je odlazak radnika iz Bosne i Hercegovine u zemlje EU stvaran problem, smatraju u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Činjenica je da je Njemačka praktično otvorila granice za sve ljude, ne samo za Bosnu i Hercegovinu. I u ovom trenutku nedostaje im 750.000 radnih mjesta. I sigurno je da se ne može, pogotovo određenim djelatnostima, zaustaviti odlazak ljudi sa ovih prostora. Problem je u tome što školstvo i obrazovanje ne mogu omogućiti školovanje gotovog kadra koje bi uzeli poslodavci, nego poslodavci kad zaposle ljude moraju ulagati u njihovu obuku i osposobljavanje. I taman kad su stvorili radnika koji može i sebi i poslodavcu stvoriti na korist, on napušta Bosnu i Hercegovinu. To je objektivan problem koji nije toliko vezan za ekonomske odnose i uvjete rada, već za osjećaj besperspektivnosti i političke, ideološke i nacionalne podjele koje su na sceni u zemlji. Međutim, ukoliko želimo imati objektivan pristup, plaće se prvenstveno određuju na osnovu stupnja produktivnosti. A kao korektivni faktor se postavlja socijalni moment da od tog novca mogu živjeti radnici i njihove obitelji mjesec dana. Plaće su male, ali su one veće od stupnja produktivnosti i to je evidentan problem. Prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine veća je nego u svim zemljama okruženja, izuzimajući Hrvatsku, koja je članica Europske unije, te je čak vrlo blizu nekih plaća u zemljama koji su također članicama Europske unije. Međutim, poslodavci nisu zadovoljni visinom tih plaća i oni žele stvoriti uvjete da se njihovi zaposlenici imaju bolje plaće, ali problem je, kako kažu, da mi plaćamo puno, a radnici primaju malo. Postavlja se znači pitanje gdje je taj novac. Znači, kada oni jednu količinu novca uplate prema radniku, dok taj novac stigne do njega, u međuvremenu se pojavi država koji jedan dobar novca dio uzma sebi. Stupanj opterećenja rada u Federaciji Bosne i Hercegovine prema svim nezavisnim istraživanjima najviši je u Europi. Tako da prema mišljenju poslodavaca oni plaćaju puno, radnik prima malo, jer država uzima veliki dio tog kolača. Prognoze nisu dobre jer poslodavci ističu kako u budućnosti ne možemo govoriti o nekom drastičnom povećanju plaća. Međutim, da u idućim godinama bit će postepenog rasta plaća i to je sigurno. Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi koji se tiču rasterećenja cijena rada,
U tom slučaju plaće bi mogle značajnije porasti. I to za 15 do 20%. To podrazumijeva da vlada prihvati zahtjev za smanjenje opterećenja rada, da povisi neoporezivi dio plaće i plaća bi mogla porasti i do 20%, što uopće nije zanemarivo. S takvim tezama poslodavaca slažu se i pojedini ekonomski analitičari koji kažu da plaće u realnom sektoru Bosne i Hercegovine determiniraju dva faktora. Visoka nezaposlenost i niska produktivnost s druge strane. Konkretno, bosansko-hercegovački radnik je uvjetovan niskim plaćama, zbog toga što ga dugoročna nezaposlenost egzistencijalno ugrožava, i tako primorava da prihvati trenutnu visinu plaće, koja je s druge strane određena ponudom i potražnjom na tržištu rada. Odnosno, niska stopa produktivnosti rada ne dopušta poslodavcima da u kratkom roku dižu plaće. Sve navedene određenom činjenicom da je Bosna i Hercegovina država koja svoj fiskalni teret primarno prebacuje na rad. To jest, rad se odnosno na druge europske zemlje visoko oporezuje. Poslodavci preferiraju isplatiti više radnike, a manje državi. Također, tržište rada nije dovoljno liberalizirano. I zaposleni u javnom sektoru imaju izuzetnu pregovaračku moć, a sve na štetu zaposlenih u realnom sektoru, od kojega se i ovaj sektor drugi financija. Kada je riječ o povećanju plaća, iluzorno je smatrati da se one mogu u kratkom roku povećati, bez da se poveća stopa ekonomskog rasta, za nas visokih 6% primjerice. Zbog toga ne treba očekivati značajni rast plaća u idućih nekoliko godina. Na kraju poslodavci također ističu kako javni sektor svakako ne slijedi ovu tržišnu logiku, već je povećanje plaća prije svega politički motivirano. To jest izbornim ciklusima. Evo imamo primjer, u nedjelju su u Bosni i Hercegovini izbori, a federalni premijer je povećao mirovine. Znači, u svrhu povećanja zadovoljstva i privrženosti radnika treba se povećati produktivnost. Znači, visina plaće je određena prije svega političkim motivima, to jest izbornim ciklusima. Znači, kako poslodavci uvijek su spremni povećati materijalne kompenzacije, ali u svrhu zadovoljstva i privrženosti radnika, što vodi većoj produktivnosti. Delodajalci so pripravljeni povečati materialne kompenzacije z namenom povečanja zadovoljstva in pripadnosti delavcev, kar seveda vodi k večji produktivnosti. Međutim, država svojim intervencijskim mjerama u raznim sferama ekonomije obično destimulira te napore i vodi sa niskim plaćama. Zatem pa država s intervencijskimi
akumulira te napore in to vodi k nižjim plačam. Hvala vam lijepo. Hvala vam. So first of all, I want to thank you for the invitation, and also thank you, Neža, for your invitation. Neža is my colleague also in the as a youth platform. So I will present a bit of the Portuguese reality related to all the aspects of quality in the workplace. So, in a world that is increasingly technological, with a lot of technology, and but we should debate the role of work and also the quality of living and well-being. The theme of this seminar, it's very important because it will be a good moment and of course productive debate in which we can learn from other country examples and pass some obstacles that we find in the way of all our life. These reports that I will show calls on policy makers to adopt happiness as indicator and goal for development. This report ranks the happiest countries with Northern Europe at the top of the table. So Portugal is not on the top of the happiest countries. I will start with this part about happiness in general. And in order to be happy, it's important to being human and let people being human and show their potential. So human beings are creators and explorers, and we should respect that characteristic. They aim to discover, create, build, innovate, and change the world around them. It's also one of the goals of each person. So we should have time and place to use this potential that we have. Unemployment problem, it's a thing that for sure will affect the happiness at work and in our life. A stimulating work and decent work conditions are crucial for well-being. So, about the Portuguese reality. The Portuguese economy continued to recover till nowadays, and we are still with unemployment problems, and like Miroslav? Yes, like Miroslav said, we have the same problem about the connection between the training that we have at school and at the university and the labor market. For sure that is a thing that we have to work on. We have very positive results. Of course, we should take a look on the place where the statistics come from, because we know that not all people go to the employment center. So if the statistics is about that, for sure that will be not totally real. In terms of economic growth, employment creation and decrease of employment to 80.5%. But we should see that youth unemployment stays on 23.8%. About work-life balance, it's a subject that we have been talking about a lot, but I want to say that maybe these words, work-life balance, are not the best. Because when we speak about work and life balance, we are putting the work kind of against life. And work is not something that is opposite to life, but we should see it as an integral view. So many researchers are speaking about this different way of seeing and not using, and we should not use the term
work-life balance. Now I can't remember the right name, but our colleague from Denmark talked about a researcher in Denmark. As you know, Denmark is well developed on the well-being subject. And also last week I was in the summit about, it was a career summit in Porto, Portugal, and a director from PricewaterhouseCoopers also talked about this situation. So, Eurofound said that the frequency of work-life balance problems in Portugal is 53%. So they say that they were too tired from work to do household jobs. But the average from European countries are not so different, so we all have to change something. Also, 36% of respondents in Portugal had difficulties to fulfill family responsibilities because of work, at least several times a month. Again, the average on EU countries was 38%. So now I will present a study case or example in Portugal that can define or not. We will discuss that later, and I also invite you to use the platform that Neja said, Slido, in order to put your comments and questions. So, in Portugal, we have from some years till now a kind of competition where all the companies can apply in order to receive a kind of label of best company to work. This year we had again, and last year, 2017, the winner was a company called Blip that I will show you in a video. So this study was based on the analysis of several criteria, like contact and dialogue with the company's leadership, ethical and honest business, freedom to flex the schedule, and also they have the social awards category that is about talent attraction aspect, also respectiveness of young people in the organization, satisfaction, then gender equality and also equality payments. And these questionnaires were taken by some consulting companies, and also they are made by this company. The name is Great Place to Work. It's a platform online that you can also check. So I will invite you to see the video of the company that won the prize from 2017. A Blip foi fundada em 2009 por um rapaz que tinha estudado na cidade, entretanto esteve em Londres, na Yahoo, a trabalhar, quis voltar para a cidade de Natal e não estava muito convencido com os modelos convencionais de empresa, de ambientes para trabalhar, então resolveu criar a sua própria empresa com um ambiente diferente. Em 2011, uma pessoa que estava a trabalhar na Betfair lembrou-se de um colega com que tinha trabalhado na Yahoo, tinha ido para a sua terra natal, criar uma empresa de desenvolvimento e resolveu entrar em contato, tinha estado a trabalhar com ele e foi assim que a Blip começou a trabalhar para a Betfair. E conseguimos fazer algumas das funcionalidades que são reconhecidas no mercado hoje em dia como sendo pioneiras da Betfair. Estávamos no escritório da Trindade a atingir a capacidade máxima quando houve a fusão dos grupos Betfair e Paddy Power. Foi nessa altura que nós nos mudamos para aqui, para o escritório do Bonfim, para termos espaço de crescimento para que todos os Blippers continuem a sentir-se na sua segunda casa.
O Porto é uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos 10 anos, quer pela vaga de turismo que tivemos desde essa altura, quer também pelas inúmeras empresas tecnológicas que vieram para a cidade. O Porto neste momento tem um dinamismo tecnológico incrível. A proximidade com as universidades faz com que se consiga captar muitos recursos humanos especializados. Nós temos um clima mediterrâneo que é espetacular, temos o mar, a praia, temos o rio, temos as cabas de vinho do Porto, que são um cartão de visita da cidade. A Blip acaba por ser ter escolhido a melhor localização possível para ter um escritório. Trabalhar numa empresa como a Blip significa trabalhar numa empresa onde se aposta nos colaboradores, no seu desenvolvimento de carreira, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e aqui sim valorizada, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. A Blip também apoia bastante as atividades de team building nas equipas. E um nível de acolhimento muito elevado que torna toda a experiência aqui na Blip muito especial. Aquilo que mais trata no investimento aberto para a Feira de Portugal é, sem dúvida, na minha opinião, o escritório. Nós temos um escritório incrível, temos um espaço que mostra a originalidade das nossas pessoas. É literalmente uma plataforma com milhares de máquinas, que já foi reconhecida internacionalmente. Desenvolvemos as aplicações que permitem que o utilizador faça uma bet, veja preços de mercados, veja o estado da sua conta, os fundos, o dinheiro que lá tem, promoções, veja vídeos, streaming. Todos esses serviços são serviços que nós implementamos aqui in-house dentro da Blip. O Grupo Feira e Betfair possui uma série de mecanismos que permitem uma utilização responsável dos seus produtos, nomeadamente através da definição do limite de perdas, de definição de períodos de autoexclusão de qualquer atividade dos seus produtos, inclusive não recepção de campanhas de marketing e, em casos extremos, ajuda ou aconselhamento profissional. Nós temos um projeto, o Exchange, que nos distancia bastante da concorrência. Isto porque nos permite fazer apostas entre utilizadores e não apostas contra a casa. Nós permitimos que o utilizador continue sempre a usar a nossa aplicação, mesmo que esteja obtendo constantemente lucros. A Blip tem também uma componente social muito importante. Aqui, internamente na empresa, nós temos atividades não só a nível corporate da empresa, mas também a nível social. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver para o Mundial de 2018 uma nova funcionalidade. Não fomos os pioneiros no mercado, mas fomos os primeiros a permitir que se pudesse fazer esse tipo de apostas enquanto o jogo está a decorrer. E uma das coisas que mais se ouvia aqui na Blip era a tristeza de não poder partilhar esse sucesso com família e amigos, porque infelizmente a regulamentação nacional ainda não permite. A empresa leva muito a sério a proteção ao jogador e ao apostador, tanto como leva bastante a sério a garantia da verdade desportiva dos eventos, e daí que a sua regulação seja importantíssima para o mercado em Portugal. Foi-nos atribuído o prémio de melhor empresa para trabalhar em Portugal no ano de 2017, muito pela nossa cultura e pela nossa forma de trabalhar, é algo sobre o qual nos orgulhamos bastante. Apesar do reconhecimento público que já teve, sentimos também que ainda existem alguns desconhecimentos sobre o que nós fazemos a nível tecnológico, que estão ao nível das maiores empresas mundiais. O grupo quer continuar a apostar em nós, em criar novas áreas de desenvolvimento aqui no Porto. Estamos a começar a preparar alguns projetos de inovação tecnológica. A ideia é continuarmos a crescer e a Blip é a nossa segunda casa e é aqui que queremos continuar e vamos continuar a apostar. So thank you for the patient without translation. I want to apologize to you because I forgot that the translators, the interpreters couldn't read, and I should send them the presentation. So I hope that you understood the majority of the subject. So only to summarize, it is a technological company that works, for example, with the World Cup of football and bets, right? Bets, yes. So they create a platform that you don't do a bet against the company, but a bet against the other people that are doing bets. And the main goal of this video was to show you a difference between these new kind of workplaces and
the existing ones or old kind. I can't say that one is the best or the other. I think that we should also think about what we need, what the employees need. It depends. It is an IT company, so of course that other companies will need different kind of workplaces. Like when we talk about a supermarket, of course the people need to stay in the cash machine, near the cash machine. So maybe we should think about other things, like have an ergonomic chair, having enough coffee breaks or time breaks, and create, for example, a space for them. I will let you with these questions for the debate, and I have some ideas that I took from this example and from others that we have in Portugal, and I want to share with you. So, for example, as we see, some factors decrease the well-being at work. For example, the excessive or deficit of workload, lack of ambiguous description of tasks. So some people do not know if they did it well or not, because maybe the leader or the colleagues are not so good at communicating all the stuff related to work. So one of the important things for a good work environment is to have a good and effective communication between colleagues, between leaders. Also, some other thing that can decrease the well-being at work, it's the lack of control or pride in relation to the product that results from our work. And as I said, the cooperation and support from the superiors and colleagues, it's very important. We are social beings, so we should not forget that we need contact, we need to share ideas, to share our doubts, and to have the opportunity and not be afraid to say that we need some help. A good example that we can find in Portugal is that the Order of Portuguese Psychologists launched the second edition of the Words for Healthy Workplaces. So the aim is to recognize and distinguish the Portuguese organization with outstanding and innovative contributions. And in this way they want to see not only the things about salary, but also the physical and psychological health. As such, they will distinguish those who have more effectively demonstrated the strong commitment to the prevention of psychological risks and promoting healthy workplaces and occupational health. So we also know, and there are some data about that if we spend some money, or the companies spend money preventing health problems, they will also have less costs with sick leave and everything. And also that will increase for sure the production of the company. So, other propose it's to sensibilize decision makers about the benefits and to create healthy labor organizations. We should see it as an integrative perspective, including the analysis of aspects related to occupational stress, occupational safety, every aspect that I already talked about. And we should know that there are benefits for both parts, and that healthy organizations should be able to attract and retain talented workers, more productive, and instead of having greater success in cost management. So it's not one thing against the other. Again, maybe I should change what I wrote, but we should think that it's a way to have more
how to say, to gain more money, the company be more productive. So, and also a problem that we can see in several countries like Portugal, like Croatia, Slovenia, many talented people went out of our countries to countries that give more value to them and also money value. So when we create healthy and better working places, we will also retain more talented people. And as we saw, we should also maximize worker well-being through the creation of well-designed poles, social environments, as we saw in the video. It depends, of course, on the company, but as we see, to have ergonomic share desk, place to eat, to share meals, some measures that create some flexibility on the schedule if it is possible, and also to protect the family. But we should keep the idea that we should not put work against life or work against family, but we should create borders, healthy borders between the time that we spend working, and as in the first panel, I think was said, that with the emails, it's very good. The internet gives us a lot of positive aspects, but in the other place, we also stay in the cell phone or computer, also at home, checking emails from work. So maybe we should think about that, and instead of open the computer, play with our children, and I don't know, and spend the time better and more productive in the job place. So I hope that you found it interesting, and I hope to have some questions and some ideas from the debate. Thank you. Torej, tole so podatki, ki jih vidite na predstavitvi, so podatki, ki so kombinacija kazalnikov, ki jih pripravlja Evropska unija, kazalnikov, ki so ena izmed elementov, ki jih uporabljajo različni kadrovski menedžerji za vrednotenje kakovosti, oziroma sistema kakovosti tega work-life. Se pravi, kot je Marjana rekla, če bi rekli work-life, ne s vezajčkom, ampak work-life balance. Se pravi, nekako, jaz sem ga pomenovala kot delovnega življenja, lahko pa da je tudi pač to tisto, kar je prej v prvi predstavitvi bilo omenjeno, kot tisti mali procent, ko si sposoben, da delaš, pa ni nujno, da si zaposlen, ampak pač kaj bi bile ključne stvari takrat v tem obdobju življenja. Zdaj prve bi bile pač bistvene sestavine kakovostne zaposlitve, da so pač pogodbe urejene, da so, se pravi, da dobivaš plačilo za delo in tako nekaj takega, kar bi večinoma omenili kot standardni pogoj dobrega dela, nekaj, kar so poznali že naši starši, pa tudi nekaj, kar je v fleksibilnejših oblikah dela prisotno. Druga ključna stvar bi bila morda veščine, znanje, vseživljenjsko učenje, karierni razvoj in napredovanje, se pravi, po eni strani vemo, kakšni bi bili kazalniki tega, da pač delavec ima možnost za vse te stvari, da lahko razvija svoja znanja, da ima možnost se učiti. Zdaj, tretja stvar je omenjala precej Marjana v svoji predstavitvi, namreč, da je pomembno zdravje in varnost na delovnem mestu, da pač delavci niso izčrpani na koncu delovnega procesa, ampak da dobivajo tisto energijo, da lahko na nek način se ustvarjajo. Četrta ključna stvar je v bistvu razporeditev dela in usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem. Med prvim panelom je Janez to simpatično omenil, da pač se sicer tudi naša delovna mesta spreminjajo, da včasih tudi med našim delovnim časom urejamo zasebne stvari, ampak hkrati se tudi naše poklicno življenje v veliki meri slika tudi v tistem delu, ki je bilo včasih samo doma. Se pravi, veliko večji preplet in moramo poskušati najti dobro ravnovesje med tem dvojim. Potem je ta prožnost in varnost zaposlitve, v angleščini tak simpatični izraz flexicurity. Mladim je predvsem, po mojem mnenju, blizu, da so naše zaposlitve malo prožne, ampak hkrati tudi malo varne.
Zelo dolga debata se lahko na tej točki razvije. No, potem 6. točka bi bila socialni dialog in sodelovanje zaposlenih pri upravljanju. Zaposleni oziroma delavci potrebujejo občutek, da so lahko vključeni v procese odločanja v podjetju, če tudi na najnižjem nivoju, pač kakorkoli se jih da vključiti, samo da pač njihovo mnenje in izkušnje štejejo. No, 7. je enakost med spoloma, seveda to je statistika Evropske komisije. Kot smo prej dobro slišali, je Slovenija med top 2 po enakosti med spoloma na delovnem mestu pri enaki obravnavi, predvsem dohodkovni enakosti, druga stvar so pa pač vsi različni ostali tipi enakosti. No, 8. ključna točka je vključevanje in dostop do trga delovne sile, morda nekakšen flow na trg delovne sile, se pravi prehodnost kadra, možnost upravljanja talenta in tako naprej. 9. raznolikost in pa nediskriminiranje na delovnem mestu. In pa kot 10. ključna stvar kakovostnega delovnega življenja, nekako celotna delovna uspešnost na posameznikovi ravni in pa tudi ravni podjetja.